Тэр нь baby гэдэг байна шүү дээ. Оо арайч дээ. За бүгдэнд нь үдчих цаггүй мэндийг хүргье. 16 жилийн дараа тоглолцоо. Нөхөө Шимэн 7 дахь дугаар та бүхэнд хүрч байна. Өмнөх дугаар дээр фотол ирээр заагаад гарчихсан байгаа. Өнөөдөр их болохоор асуудлаа зохицуулаад дахин үргэлжлүүлээд бичлэгээ өргөж байна. Та бүхэн хүлээн авах уу? Let the quest begin гэсэн өрөө үгээлээ. Бичлэгээ өргөжлүүлнэ. Oh! Ну хаяг тутаачлаа. Нэг авчи. Каталина гэж хард нэгтгэдэг. Баг дээрмснэр хийсэн. Энэ удаагийн бичлэг маань үргэлжлүүлж байна. Та бүхэн таалагдчихвал лайк, subscribe дараарай залуусаа. Маш их баярлалаа шүү. Каталинатай One day, Carl Johnson, you will realize. Хэсэг хугацаа энэ хүрээд ингээд өндөрлж байна. But you are more like the spiny lizard than a man. Goodbye. Goodbye. Гэдэг юм даа нэ барьцгүй. За ингэж нэг юм дуусах шиг. Боллоо. Ашгүй дээ бас л. Чанга мишн байлаа шүү. 16 жилийн өмнө тоглож байхад чанга байсан. Бас л адилхан чанга хэвээрээ л байна. Энэ үгээ хэлэхэд би бас энийг давах гэж өссөн. Хитэд оролдож давлаа шүү дээ. Ячаад нөгөө батал ирэл цаа алтаа матаа цааж байна. Өөрөөр болоос. Оо энэ нь уралдаан шүү дээ. Энд машин дээр хийсэн. Чаар машин чи юу лээ. Каталины бүсгүйгийн гадаа нэг машин байгаа. Тэрийг сунж ирсэн биш. Ай. Ахнаас тэрийг унаа явах. Яава. Сара спорт хэрэггүй шүү дээ. Дуу муугийн сонсож байгаа юм байна. Стас нэг л өөр дуурай шүү дээ. Бот хүчүүл. Энэ бай. Гарцаагүй төрүүлчихье. Энэ удаагийн уралдаанд бол гарцаагүй төрүүлсэ. Hey, I've been waiting forever, man. What the hell you been? Sorry, Holmes. I had no idea when the race would be. Right. You just happened to show up 5 minutes after everybody else, huh? When the gasoline runs through your vein like the burning passion, you know when it's time to race. I think you're getting high on that country air, man. Yeah, she did. Look. You haven't been to one of our meets before. Where you from, friend? I'm from Grove Street Family, Los Santos. What's happening? Relax. This isn't a parade, pal. But you know, you gotta be careful.
Woodsy Moon. Well, my friends call me Woodsy. How you doing? CJ. Carl Johnson. Listen, out here we like to race for cash or pink slips. Racer's choice. Get your car started. We're about to go. Good luck, Carl Johnson. There's something real strange about that dude. Be careful, CJ. For sure. Мөрөлдөх гоё өрсөлдөж шүү завцсан. Мөрөлдөхгүй шүү. Шудраг өрсөлдөж шүү. Би тэгтээ энэ өмнө тоглож байхдаа айгүй ач холбогдолтой тоглож байсан. Бүрээ кастомайз тусгай нэг тоног моног хийж байгаа гэж бодлоготой байсан шүү дээ. Оффроуд дуутай. Би асал сэтгэл гаргаж ирсэн байна. 2009 онд шүү дээ. Сэтгүүрийн гэрэлтэлээ гэж 16 жилийн өмнө тоглолт байсан. Өнөөдөр бас ингэ тоглож ирсэн гоё. Өчний дөө яг PC яг ид үедээ PC-ний газар яг ид үедээ байхад байдгүйсэн тоглоомуудын нэг шүү дээ. Тэгээд та бүхэн бас тэр тоглож байсан бол үзэж байгаа хүмүүс сонирхолтой санагдаж байгаа. Если та хүн таалагдж ивэл лайк и subscribe дараарай залуусаа. Энэ бяцхан бичлэгийг дэмжиж өгүүлсэн маш их баярлал болно. Цаашдаа бас нэг шинэ болоод энэ хөгжнүүдийн видео геймүүдийг тоглох санаатай сонирхолтой байгаа. Бичлэгээ ойр бас Оны жодж байгаа ажлынхаас завсаар хийж байгаа. Заримдаас ч амжихгүй байна. Barefoot and pregnant again, just like my daddy, K. Rose. Ингээд ялаад нэг лаг хар спорт биш аа. Юу шиг юм. Лагчдын төлөв биш аа. Өрсөлдөгчд. Тэр мөглөө дэлбэрсэн байна. Энэ чараа. Country дуу сонсоод тийм оффроуд зам дээр ийм шитэй уулт гарсан. Эсвэн $5,000 эзэн боллоо явж байсан. 3 минут 5 секунд тавьж ирсэн. Сэлэнзэн биш харагч. You drive with style, Carl Johnson. And I never mind losing to a guy who's willing to push himself right to the edge. As for me, Үгүй юм уу ингэж таах талцсан юм биш үү? Well, you learn pretty fast with the police on your ass. listen. It's best if we clear the hell out of here as soon as possible, because for some reason the local police don't appreciate our noble sport. Yeah, thanks for the advice. Okay, I gotta go. You know what? If you ever find yourself in San Fierro, give me a call. Maybe we can do a little San business Fierro. together. Hey, I might just do Одоо it. Сан Феррерийн орно залуусаа. I guess that's our wake-up call. Nice meeting you. Cops.
Энэ залуу гэхдээ нэг чита гурав дээр гардаг. Том юм л юм лээ. Би тэрийг ах гэж бодоод байна. Pig! What? What I do now? Oh, so this is where you've been, eh? This is how you repay my tenderness? You prefer the curves of some car to those of a real woman? Look, Catalina, you called it off, remember? Just business. What kind of a man are you? When I say just business, I mean that I love you! What the fuck? When I say I'm no interested no more, I mean that I love you! And when I say that I miss you! Wait. Асуудалтай болсон. Leave my car alone. I did this for us, for me and you. It's too late! I don't love you no more! I love another, okay? What? Then what the fuck was this about? I cannot keep my passions hold up. They need a release. That was a good release. Like hitting a man with a frying pan while he sleeps. This, Carl? This is my new man. Are you jealous? Are you going to fight for me? Ah? Nah, I can take rejection. You are jealous and a coward. Now let's race! Crazy bitch. Үнэн хэллээ. Манай Карл Джонсон саяд ил хүн шиг хэллээ шүү дээ. Нүүрэндээ. The left side of my brain is telling me that you're sending off some signals. So let me slip into this leather and I'll Шинэ бойфрендийн үзнэ. Хол хаяа шүү дээ. Карл Джонсны скиллийг мэдгүй л энэ да. Bobby Bird on the nasty sound. You better be drunk. Мөргөлтгүй оролцоо. Катеринагийн new boyfriend. Санаанд түлж замаас гараад ажиллаж. Их төвчсэн биш нэг. Санаанд түлж юм болсон шүү. 300 орцсон. Тэгээ одоогор өөрөө болж явж байна л та. Уралдаан чааш яаж үргэлжлэхээ бас таашгүй. Тэгээ бас жоохон ябай болдохгүй болоосай. Хурдтай хүчтэй байна. Өөрсдөө л мөргөл ийш тийш орчоод юм да. Би нэг их буруу шүү. Мөргөл гэсэн. Хүчтэй шүү. Би ч сахарч яасан чи. Өөрсдөө уралдаан болж шүү. Заалуугаар залуусан. Үл үзэгдэж гүр маань биш үү? Хичээж уралдаж байна. Энэ хүртэл явсан ч дахиад ихнээс хожигдод уралдахаар хэцүү шүү дээ. Цаавал нэг би ялах ёстой. За хоёр машины зам мөргөө замаас гаргацсан. Уул тэг гэж бодоагүй юм. Тэгсчээ. Санаатай юм шиг санаалгүй юм шиг. Мөргөө замаас гаргацсан. Мэдээж дээ, winner CJ Carl Johnson. Let the quest begin. You had the unfair advantage.
being a better driver ain't no unfair advantage. You think you're clever, but it is you who is missing the point. Not only was he racing, but he was satisfied. Fully. What are you gonna say about that? The advantage of a stick shift, I guess. Yeah, whatever. Anyway, man, what is a cash or pink slip? There you go. Goodbye, Mr. Johnson. I will not be missing. Hey, wait a minute, bitch! What is this shit? They lead to a garage in San Fierro. My lover needs his car so we can go to Liberty City. Liberty City? Yeah, whatever. Have a good time. I will. Fine. Okay. Liberty Go. I City. ain't gonna miss you. Just Goodbye. Тэгэхэд goodbye. За, явсаа. Санфрээр орно шүү дээ. Ашаа явахаа бисэн мэдгүй. Ноц дуурах шүү дээ. Окей. What's happening? Hey, Carl, dude. Now I got the little mau you're after. But be careful, man. People are listening to us. I got a little green village up in the hills. Come and get it. Whoa, man, I don't know you. I don't know you. Prank caller, prank caller. Come on, man, move! Борооч нь. Хоттой байна хаана вэ? Асал хөдөө биш. Jump jet гэдэг. Cheat хийгээд эсвэл нислэл. Тэгээ noob cheat гэдэг challenge маягийн эхлүүлж байгаа шүү дээ. Challenge маягийн. Шинэ хот руу орсноор жихнээс энэ бичлэгээ өндөрлөө. Тусна. Амжсэн. Шинэ хот руу ороод шинэ найзуудтай болно тий. Цаашаа усан сонирхолтой болсноо. Одоо бичлэгээ. Үжидлээ чита 6 гараад. Цагуу өдөр тгсэндээ тий. 6 гарахаар бас бичлэгэж оруулна. Эхнээс нь цоо шинийг бас туулж явна. Чита дөрвийг бас би хасттай тоглоод үлдээчихнээр бас сонирхолтой юм. Чита 5-ыг болохоор дуусгацсан л да. Сонирхолтой. Онлайн чита 5-ын онлайн дээр нь бас Монгол серверт орж үзсэн л дээ. Бол тийм ч таалагтай байсан. Төвтэй юм бэл. Look here, babies. Out there, if you're out there racing on the countryside, be aware the police know what's going on. If you're trying to get to my house, I'll see you when I see you. Тоглож хүмүүс нь ч тийм үү. Хүмүүстэй харилцаар тоглож байна. Ч хүндрэлтэй байсан. Игсээ тоглолцоо тийм орхицоо. Peace. I've got everything you need, lone traveler. It's in the mothership. Энэ бороо жоохон weed meat их Thanks, man. тарилт юм шиг. Here go your paper. Машины нахад тийм The маяг. karmic Chill, circle closed. chill, peace. As it should be. гэсэн Back to the egg. юм ашиглан хэрэгж ярьдаг. Харж байна тийм. Damn, man, there must be 2 tons of that stuff back there. 3 Rama. What
What the fuck's that noise? Hey, that sound like a chopper. Oh, man. Narcs. You fucking rat. Dude, don't put that on me. You the one deal with Tenpenny. What's all this? Calm, brother. Panic paves the way to bad karma. Man, We gotta torch those fields. I only hope Kaya can forgive us. За эдэн мөрийн баримт авсдаг нь. Энэ бороо ингэ шатаач чадвал. Үүслээ л та. Би л юм. Харвас Мервхан юм. Юу тиймээс. Анч. Эдмүрийн баримт авчихсан. Сом ферреро хөтөлж ярьд юм аа. Карл Джонсон Grove Street-ийн Үлдэж тачих. I don't feel too good. It's a crying shame, ain't it? Станцгүй I болсон mean, I шүү. think I'm gonna black out. Fight the ocean and you will drown, brother. Carl, man, we'll take the mothership and get our shit out Сан of here. феррерийн Go орж get us авчих fired юм up. өөрөө биш I'll finish тачих. burning and I'll follow you. Харамсалтай юм. Манай өвгөн анд шатаж гинөө. Дуусчлаа шүү дээ. Оо манай амт чинь машинд орж ирсэн болсон. Яа чадчихна. Чууга үлээвээ. Вэрийн боо. Барах сүүлийнх нь. Болсон байна. Угаан татаага нийлээд Сан Феррерో хотыг зорино шүү дээ. We got a chopper on our tail. We'll never shake them now. Hold on. I got a little something back here I was saving for a rainy day. Holy motherfucker. Where'd you get that? Found it in a bale of tie sticks. Shame, really. I'm gonna make it into a lamp. Ох, хөөе. За, ануудаа салах юм сте. Манай хамт дээр буугаад хэлбэлж байгаа шүү. Өөрхөн сунгаж цууллаа шүү. За, явцгаая. Хөргөн.
What you pull over for? You better drive. I haven't driven in 15 years. You was doing all right? Yeah, then the fear hit me. Now I'm rolling a number to calm the waves. Shit, I better call Caesar. Hey, Caesar, no time to talk, man. I'm on my way to San Fierro, okay? I'll meet you and Kendall at that garage I wanted the races. I'll at y'all later. Almost as much as I love hairspray. Hey, this thing go any faster? Man, we got 3 tons of grass on board. The engine block is held together with a macrame hammock and it's running on 15-year-old cooking oil. Shit, can you shoot? Shoot, I'm a hippie. The only thing I've shot is acid. I heard about 자, this too. welcome to San His Fierro. nose was a kangaroo and the moon was a dog. Woo! Аял хүртэл зогсож шүү дээ, тийм үстэй. Hey, you want to hit Should've on dropped this? his A little charges. temple cherries and a cocktail with some Nepalese munga munga. Put that thing out, man. I can't see. Go out, brother. It's good shit. Put it out, motherfucker. I'm warning you. Whoa, chill the fuck out. Firstly, you are a real buzz killer, amigo. And secondly, I never made love to my mother. She wouldn't. And thirdly, we're in this together, so be cool. Sorry, man. I just don't drive when I'm fake. There she is, brother. San Fierro, the city of psychedelic wonders. Man, I can't believe I ain't been here before. There ain't a better place to escape the man. Okay, Mr. San Fierro, where's the spot at? It's in Doherty, on the east side of Fierro, between Garcia and Easter Basin. What's with all the aluminum foil, man? Protection from mind control, dude. Mind control. Induction of images. За, ямар ч гэсэн San Fierro огт ирлээ. Do you know how many За, энэ government удаагийн бичлэгийн satellites are үрээд watching өнгөрсөөр any citizen залгуулсан. at any moment? Миний бичлэг No, таалагдчих. 23. Лайкын subscribe дараарай. Jesus, Гэж dude. байна. Looks like you've been Хүмүүс бол миний бичсэн бичлэг миний жижигхэн сувг ашиг баярлах болсон шүү. Let the quest begin. San Fierro-гийн даалгавруудтай эргээд уулзцгаая.